nang tani si dog dun ma koson ni si dog dun ke lang nang non mala mo samar tum koson se ningi si dog nang tum itum kaduk kawita school college ke dono na pela la tum school college ke dun hut nang tum methang ati chara phand prank claim I carry my own lights. I don't need anyone else to illuminate my part. Well, nili heno sot guru la siang tu man kata na man puber polam the apuru. Non ke channel long 20,000 subscriber playing elo. Chita mine celebrate because it's not a time to celebrate. Hai helang un e angko ke ning je parang paprang et nang ni. 20,000 subscriber ke playing je pojo ajo jirlo importance tame video salam set anlo. But unfortunately playing on edit. But no matter adap make a prank pen phun jalang lo YouTube studio kang pupen ke 20,000 stock link. Wow. Thanks for your love and support. Your support and encouragement make a world of difference. Thank you all for having me. 20,000 ninge cheparo amat asona sonalam ningje warel. Review takali, roast takali, just reaction on social media posts. Roast pen react ke break ulang leko. Mathatha ning chedok dun ripu ke nang khang dun de. Sita ne phan riang koksi anu ka break phan ning ke dok bu ke ni ta koi kri. Non malom ke ning ka chedok ta online. Ajada som ta online el. Aprang prang ke hormu hortar peri an si long shot. Sita menon ke arlo sota long tang lu. Lason si Facebook, Instagram long dam lu potang te chongwai dam long pu. Lason si isia features do Facebook along relationship status ta chipaklang. In and open relationship putai sondo. Latum ke labang solam phan seriously si and dead bond. A caption tadu arniar vele bang sita cekak nang ni. Cuku rong rang plan apa cekak di sita me itum ke cekak nang ni buat tum lo lagi. Labang so caption thang ke chok chia velu. Athi pirthe long ke kaching hon helo ke thenai. Sita kaching hon helo ke thenai pu pen la puson ra thain no ching hon nang jik pu kali ke hai. Thank God. RJ klang pami mete chok si klang pami bu son te made in Japan na video son si peblar na kok boleh lah ho. Ne chuke dam tang ejang pi lavar po video long ta pupon. Labang so lama pot ejang pi kali tombang aning ke oi mon duk mon sang sindu. Labang so lam ke ning ke re mesin ni kaning ye chot sita me ahok den. Oh, ni to ke di guys na lam ke online ke do ki bur. Jong si na ke do boru potang te nom lam ke hiti so kala do por. So ra dun rong te. Tan phan te message nang pi bang wi lu lai I jang pi gale delamati ni te jang pi posan te nan an te ge ni boyfriend na chilang at po no ni boyfriend na chilang le te rang pi bina ka ma Maybe non malam ke a boyfriend nga chi bohong bond. I hope not. It's just my prediction there. ni la te rang pi ni hanta lu na lu bi pe se asa ke ni ta pin so chilang le ba ni boyfriend chilang le Ahok kumari lagi. Lun bensi acor kaciri ipu bangke ke there therong lesita arju bangke arju tunong lu. Laso pena joksi lun se po jiten terang ke hai lunong dadu sita me arso sikil lun hai. That's why now we are back into the golden era. Lasi arlo so nang ji protang te lun thek nang ji. Boyfriend ta chulong thek the yar je bidya joye ning dok mangta be asini ki an chudam Arnam ke madu phanta ke lang no sorjon ji. Lasi akelang me ke do ke itu phanang ke lang abang amegalo. Lasi emethang phan methang na chelo de tenang ro bang abilu. Jong si emethang phan lang nu ong buji bom thek the buji bom lo protang te lang nu thu ong thek the thu ong. Lasi kaduk kawe phan isi self possessive line ng people. The persons I need to impress is the one I see in the mirror. Boyfriend ta chulong thek the yar je bidya joye ning dok mangta be asini ki an chudam Jong si a boyfriend dulu putang te anta je chelu bon. Non malom sang andor su tanglu. Lasi a boyfriend repeat log non sang kono ilula.
non malom ke iPhone a trend jong he I hem si keluar ni tek et sitamin nang ji iPhone jong si kumania lo su iPhone nam lo lapen arjudun lo piphan no iPhone ke reels ka selam aphan arlo so tu reels ka selam ji aphan iPhone chotlama option gitu single kali piphan lang tha iPhone में reels का सलाम गली बैंक के 40,000 आ कैमरा पेन reels का सलाम lasi iPhone nam tang lo po tang te mirror theng nu reels salam back nang ji putok ang bon if you didn't make reels in front of the mirror your iPhone will be locked pusi a box alu tok ang tang jong si a product la ready to sell lo pro tang te advertisement na pitu nang ji non malom e jang pilawer polun che thang dut anta labang ke phudun dilang bon adak si poster che tar lab la rong hang pi single a product bang masap so manufacturing defect de kobon la si sell der chat le mata thai son alam non next CM of karbeng long ko mal man po to mata thang to non ko lang yun la chokpet lo ma pisima tha sondor la hang yok taman melu ame thang amat lu athe CM ke hai amat ame thang a carbon copy je long alu animal film long son Ranveer Kapoor le apo phan duplicate copy ke salama son la ke chok alu comedy words lo non ma ke lang nang education's practical words Class 12 porhe bamau sumara tum YouTube long pen bom ke selam charli si amethang a teacher a chair a rumalong kapang bom pomat hala ron ke dan long iwar peklung peklang bom manghali it's the bomb used during Diwali. A shocking incident unfolded at a school in Bapora village, Haryana's Bhiwani district, where a class 12 students set off a firecracker like explosive under their science teacher's chair, allegedly as a prank. The students reportedly learned how to make the bomb-like firecracker by watching YouTube tutorials. One Neke am sarsit ke thanoi phan as tame ka phere alang thu bang ke firecracker se ke pang bom. La so alam la ke Haryana state long alam. Bang cricket home class 12 long ka porhe student dum sila bang so kam ke claim. La si kopai ke me ati chara bang thang thela. Fortunately, the teacher escaped without injuries. However, the blast caused a hole under their chair. Sita hala bang cricket home so mara phan bang ke irue farman ana phan suspend bikong la. Let's see this much for today. I hope you guys enjoy it.